Ikan lebih got ku dukung PA daripada Betul daripada partai lain kadang hana lahir dalam damai MOU dalam tua. Kon PA yang salah tapi awak pertimbang PA yang kurang aja yang mahram je dah. Baik salah undur ni. Betul ya Puji. Betul. Kali-kali lah ya. Mak tadi singong lah dia dengar haba besi. Banyak pegahnya, banyak pegah ada buat pejama ulama. Hana nauzubillah min dzalik ya Allah ya mentang jasa. Kali lah kalau baik tu ya Allah sebab kata tutur terhadap ulama Rabi dan kepada tentu-tentu yang taat kepada Allah. Nyang sampai-sampai lun mohon. Ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kon pulain dalam doa. Tolong pernah lun sikit kata kutuk kepada ulama-ulama Rabi. Contoh, Kabu Amran Wali nak pernah lun sikit kata kutuk, gohlong pernah dalam doa. Yang hana lun sebut yang lain. Hana lun sebut yang lain. Yang ulama yang fitnah yang di barat di sini. Abu Cik. Benda dupu le ulur. Mandum lika-likunya lun dupu. Abu Cik. Nai no. Dengar le baca apa? Abu Cik nak tolong putunya saya balung jinau. Ulama yang tupi yang memang wali Allah tu mau cek apa Abu Cik. Yang betul. Lu hana lu pisau. Yang lu pisau. Yang lu pisau keluarga Syik Tanah Habib. Yang lu pisau kedai Ubarat, Tengku Bantakia, Abu Amran Wali dan keluarga agaknya, peserta lain-lain ni deh Abu di wilayah Titi. Dan lain-lain ramai mentang. Yang betul dia. Ramai. Karena dan sangat tak cinta dan sangat tak sayang kepada ulama-ulama sufi. Karena yang penghancur sejarah, yang pegaduh sejarah ulama sufi nanti ulama-ulama tasnafi namanya. Behana lagi boleh undur ni. Yang dikaliku syedram tua. Dikaliku zaman ke zaman yang bimbing Acehnya nanti ulama-ulama sufi. Kalau ulama-ulama merek provokatornya kan. Betul, terima ngapu. Abu Cik. Jeroh. Nah.